तामुलपुर नाग्रिजुलि उदालगुरि लामानि सौरागुरियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे लामा जाब्रबथायाव 5 बोसोरनि फरायसुलि रिमजिम बसुमतारी आरो बिमा अनिता बसुमतारीया गोब्राबै जखम जायो। तामुलपुर UN एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय गथ'खौ बिमा अनिता बसुमतारीया साइकेलजों न'आव लांफिननाय समावनो सौरागुरियाव AS 14L9558 नम्बरनि गोबारै खारनाय बाइक गंसेया उनथिंजाय सौग्रावनायनि जाउनाव बिमा फिसा गोब्राबै जखम जायो। लोगो लोगोनो बिमा फिसाखौ जायगानि रायजोफ्रा तामुलपुर गुदि सावस्रि मिरुआव थिसनो। उन्दै हिन्जावसाया गोब्राबसिन जखम जानायनि थाखाय तामुलपुरनि फाहामगिरिया गुदि फाहामथायखौ होखांनायनि उनाव गोब्राब थासारियाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरो। মানে আমি ইনফরমেশন এটা পালো যে কি আপনার মটকা চকৰ পৰা সিফালে কুচুবাৰী ৰাস্তাত এই মাইকী এজনীয়ে তাৰ সৰু বাচ্চা 5 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী স্কুলত লৈ গৈ আহি আছিলে। তেতিয়া পিছফালৰ পৰা এজন বাইকৱালাই মানে অলপ খুন্দা মাৰি দিয়াতে চাইকেলৰ পৰা বাচ্চাটো পৰি গ'ল। পৰি যাওঁতে অলপ মূৰত দুখ পাইছে, অলপ মানে চিৰিয়াছলি ডক্টৰে মানে ইতিমধ্যে ডক্টৰে মানে ৰেফাৰ কৰি দিলে গুৱাহাটী GMC লৈ উন্নত চিকিৎসা পাব। জাষ্ট এইখিনিয়ে আৰু আমি যিটো ট্ৰিটমেণ্ট পালোঁ। तामुलपुरनिफ्राय दीपक कुमार पाठकनि रिपर्ट, समनि रादाब।